Goeiemôre almal. Welcome everybody here at our Good Friday service. En vanoggend is ons nou hier by die NG Kerk, so dit gaan nou meer Afrikaans wees, maar dit gaan so heen en weer tussen Afrikaans en Engels. Same way we did it last night at the Tenebrae service. Welcome, just a few announcements. Sunday morning's Easter Sunday service is at 8:30 at the Presby Church. En dan vra ons, bring 'n blommetjie saam, en 'n houertjie wat iemand kan neersit iewerster. Hierdie ene ding wat onder uitkom, hy gaan nie lekker neersit nie, so hy moet nie so wees nie. Hy moet bring 'n blommetjie saam, and then Kathy Hykins was so kind, she bought enough Easter eggs for everybody. So just bring your flowers, you'll get an Easter egg at church to add to your flowers for when we take it to Amatola Haven. Okay, so dis die idee met Paasondagoggend. Dan daar's geen Bybelstudie hierdie week nie. Ons begin eers weer volgende week. Voorbidding, dink asseblief nog steeds aan Henny Oosthuizen en Muriel. Henny sukkel ernstig met die kanker. Hy het gister nie vir my baie goed gelyk nie, maar nou ek is nie 'n dokter nie. Maar bid maar vir hom en hou hulle in julle gebede. Volgende verjaarsdag die volgende week. Tomorrow is Barbara McLachlan op die Stad Presby en ook Tannie MC Pretorius. Kyk nou waar sy altyd sit, maar ek sien nou nie daar nie. Ek dink hulle is by die kinders hierdie naweek. 10th is Duncan Flanagan from the Presby Church, ook Christine Kotse van die NG Kerk, Kobus Delport is die 11de, 13th is Bradley Ranger of Kai Road, as well as Emmanuel Boakye, as well as Benjamin Nell from Kumga, and Donald Knott at Kai Road is also the 14th. So daar's 'n hele lys verjaarsdae hierdie komende week. En dan die 27ste Mei, wat ek het nou hierdie keer reg sê voor almal hartaanvalle kry. 27ste Mei is ons gesamentlike NG en Presby bazaar. So hou dit so lank in gedagte, dink so lank aan wat jy wil doen of wat jy kan doen. So dit is die 27ste Mei. Welkom, ek het nou genoeg ander goed gepraat. Dis 'n goeie Vrydagdiens, so ons fokus is op heel anders ter vanmôre. Jesaja 53, die baie bekende woorde. Hy is deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. As ons nou sing en jy het nog nie nagmaal glasie of die brood gevat nie, gaan help jouself daarvoor asseblief. Ons gaan dit saam gebruik, maar hou dit net by jou in die bank. Maar kom ons staan op en ons sing, was jy daar toe die Heer gekruisig is.
Psalm 51. In die Afrikaans is dit vers 3 tot 5, in die Engels is dit vers 1 tot 3. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis my oortredings uit volgens u groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van al my sonde, want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is always before me. Let us sit down, kom ons sit net so, en dan sing ons 'n lied waarin ons antwoord op dit wat ons hier hoor. Ons buig net die hoofde in gebed. Yes, Lord, have mercy on us. You've showed your mercy so clearly on the cross. Here, ons is hierdie week herinner van Palm Sondag af regdeur met alles wat gebeur het. Van u geduld, u genade, u liefde nooit opgehou het nie. En vanmôre, Heer, met hierdie herinnering aan dit wat u vir ons gedoen het. Yes, Lord, and with the looking forward to Easter Sunday, because what happened on this day wasn't the final word. Will you be with us? Will you make us not only aware of your suffering, but aware of your mercy, your grace, your love. Ja, Heer, dat ons daaruit sal put vanmôre ook, uit u woord uit. Wil u nou spreek, want ons wil u stem hoor. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons lees net 4 verse 14 tot 16 uit Hebreërs hoofstuk 4. It's in English and Afrikaans on the screen. Ek gaan vanoggend die Afrikaans lees. Welcome to follow whichever side you want to. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader,
sodat ons ontferming en genade kan ontvang, om op die regte tyd gehelp te word. Just going to repeat this verse 16 in English as well. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Goeie Vrydag is tereg die groot feesdag van die kerk, van die Christelike geloof. Baie van ons dink is Kersfees, maar sonder Goeie Vrydag het Kersfees niks beteken nie. En natuurlik, Goeie Vrydag beteken ook niks nie sonder Paas Sondag. The two go hand in hand. Good Friday and Easter Sunday. Two sides of the same coin that we both need. We need both sides. In hierdie brief aan die Hebreërs gebruik die Hebreërs skrywer 'n klomp beelde. Beelde wat soms vir ons vreemd is. Images that it's a bit strange because we don't have a temple anymore where we go to bring sacrifices. Daar's nie meer 'n allerheiligste waar die hoëpriester eenmal 'n jaar moes ingaan nie. So the imagery used in the letter to the Hebrews, we sometimes need a bit of just understanding to unlock it. En hier in hierdie gedeelte word Jesus 'n hoëpriester genoem, the high priest. En die hoëpriester was die vernaamste een. Hy was in die taal wat ons ken, hy was die middelaar tussen die volk en God. He was that gateway between God and the people of Israel. En hy moes die belangrikste offers bring. Daar was 'n klomp ander priesters wat die gewone offers gehanteer het. The high priest was the one that did the most important offerings, of which the one is op die groot versoendag, toe wanneer hy die enigste tyd in die hele jaar in die allerheiligste ingegaan het. And if you read some of the early rabbi writings about what happened there, it was such an important occasion that when the high priest went into the holiest of holies, but he only went in once a year, he went in with a rope tied around his ankle, in case he dies, in case he gets a heart attack, in case something happens to him, that they can just pull him out with the rope. That's how important that was seen. En dit is die beeld wat die Hebreërs skrywer gebruik om vir ons te sê, Jesus is nou ons hoëpriester. Ons het nie meer 'n menslike hoëpriester nodig nie. Nou as ons dink aan 'n offer bring, if we think of bringing a sacrifice, dan dink ons aan geld of tyd of om 'n koek te bak vir die kerk of so iets. Ons dink nie aan om 'n skaap te slag hier voor op die kerkterrein met 'n vuur wat hy waar die vet en die vel en die goed op geoffer word nie. Maar in die tyd toe hierdie brief geskryf is, toe was offers 'n alledaagse ding. The whole idea behind bringing sacrifices was to bridge the gap between God and people, us. Dit is om die brug tussen God en mens te oorbrug. Daai brug wat daar was, selfs in die Joodse geloof, was die brug daar as gevolg van ons sondes, as gevolg van die verkeerde wat ons gedoen het. In die res van die wêreld daar, met die Griekse en die Romeinse godsdienste, het dit meer daaroor gegaan, jy moes die gode net gelukkig hou. Dis hoekom jy offers gebring het. Ja, to just keep them happy. Just keep those gods happy, because just now they get unhappy and then all types of calamities will befall you. But
In the Jewish religion, it wasn't about that. You didn't have to keep God happy. It was to cover, to breach over your own sins. That's why the sacrifices had to be brought. So met hierdie agtergrond van 'n tempeldiens, die agtergrond van 'n hoëpriester en 'n klomp ander priesters, die agtergrond van offers wat gebring word, kom skryf Hebreërs skrywer en hy sê op Goeie Vrydag het Jesus die finale offer gebring. Jesus is die volmaakte hoëpriester. Because he's not just a human servant like the high priest was. He's the Son of God. Hy gebruik die woord om te sê, hy deur die hemele gegaan. He ascended into heaven. That's, for the writer of this letter, it was proof that Jesus was with God and sits at the right hand side of God. Lees maar hoofstuk 1, staan dit daar so in vers 3 in Hebreërs. So, waar 'n aardse hoëpriester eenmal 'n jaar in die teenwoordigheid van God gekom het, in die allerheiligste, sit Jesus elke dag, elke oomblik aan God se regterkant. Jesus is there the whole time to interact with God about us. If you read further, you'll see that's what the message is. That Jesus is there, not just to be there, not just to rule, but in actual fact, to intercede for us. To tell God, when we do whatever we do that's wrong, remember the cross. I've paid for that. En daarom dat hierdie skrywer sê, al wat ons kan doen, is om styf vas te hou aan Christus. Hy's die sleutel, hy's die een wat ons by God bring, hy's die een wat die afstand tussen ons en God oorbrug. He keeps us next to God. He keeps us with God. Daar's nou 'n permanente kommunikasiekanaal met God. Word mooi verduidelik in Hebreërs 10. There's open communication channels. You don't have to go through intermediaries. Don't have to go to a priest or a dominee or whatever to pray for you. It's open communication channels that Jesus opened for us to pray directly, to speak directly, to be in a direct relationship with God. And then comes the words that's on the screen. Laat ons met vrymoedigheid die troon van genade nader. Let us approach God's throne of grace with confidence. And again, there's a bit of a background to these seemingly simple words. In die Grieks-Romeinse wêreld, as jy 'n Romeinse burger was, en daar was nie baie wat Romeinse burgers was van al hierdie lande wat oorgeneem is deur Rome nie. Maar as jy 'n Romeinse burger was, het jy die reg gehad, het jy die vrymoedigheid gehad om wieever in beheer was te nader. In fact, if you were a Roman citizen, whoever was in charge of the area where you are had to listen to you. People who weren't citizens, sorry, you were on the back burner. You were not listened to at all. That's how it worked in the Greek-Roman world at Jesus' time, and before, and in the few hundred years after Jesus. En wat hierdie eenvoudige vers 16 kom sê is, ons is nou burgers. We are now citizens. We are now linked so closely to God that we can at any time, at any moment, approach His throne of grace. Dit
Dit is hoekom hierdie dag nie Black Friday is nie, maar Goeie Vrydag is. Dit is hoekom hierdie dag die dag is wat ons, ons dink aan dit wat Jesus gedoen het. Ons onthou die kruis, ons onthou die doringkroon. Ons onthou al dag. But this is a Good Friday because Jesus opened the way between us and God. That we can approach God's throne of grace with confidence. To me that is an incredible thing. Ons is amper al gewoond aan daai gedagte. Ons sê mos, waar ek gaan is God by my, die Gees woon in my. But at the time when this letter was written, it was an upheaval. How is that possible? Because God, as the gods of the Roman world, was seen as living in certain places. And if you wanted to speak to God, and you were a Jew, you had to go to Jerusalem, Jewish males 3 times a year. You had to trek from wherever you lived to go to the temple to bring sacrifices. Nou skielik hoef ons nie te trek na Jerusalem toe om 'n offer te gaan bring nie. Christus het klaar die offer gebring. En hy kom na ons toe. Hy kom woon in ons deur sy Heilige Gees. Hy wandel saam met ons, sê die Openbaringbrief van die begin. We don't have to make a big trek to him. He comes to us. And we can only, on a day like today, say thank you. And accept the gift that he gives, the gift of his grace, the gift of his love, the gift of his whole life. Because that's what he wants to give to each one of us. Amen. Kom ons buig die hoofde in gebed. Ja, Heer, ons kyk op na U toe. En dit is vir ons moeilik soms om te verstaan dat U vir ons so lief kan wees. Dit is vir ons moeilik om te verstaan dat U alles wou gee en sou gee en het gegee en nog steeds gee vir ons. Want Here, ons is maar selfsugtig. Ons sal dit nie maklik gedoen het nie. But Lord, in this day, you remind us that we live in a selfish world. A world that's all about me, myself, and I. You still give yourself every day for us. You're still with us. You still intercede for us with the Father. You still wrap us in your arms of grace. Ja, Here, en as ons nou hier vanaand gaan, en ons gaan die tekens van U genade, die brood en die beker van die nagmaal gebruik. Help ons, Heer. Help ons dat ons daar in daai tekens U seun sal sien, wat ons seën elke oomblik. Dankie daarvoor. In Jesus se naam dank ons U. Amen. Ek gaan vandag niks lees of slim woorde sê vir julle rondom die nagmaal nie. Ons gaan nou 'n lied speel. En die lied is die instellingswoorde. The song that's going to play now is the words from Matthew, from the Gospels, where Jesus himself instituted the communion. So I want you to just follow the song, and when it sings about taking the bread, use the bread.
When it sings about the cup, use the cup. And we do this all in remembrance of him. Ekskuus, daar het ek myself, voordat ons dit doen, kom ons doen daarom net belydenis van ons geloof. Ons kom sit hier as mense wat sê, ons glo in Christus. Ek gaan dit lees, stadig, en jy is welkom om dit hardop saam met my te sê. Ek glo dat God my Vader is, en dat my Vader die almagtige skepper van hemel en aarde is. Ek glo dat Jesus Christus my enigste koning is, dat hy gesterf het sodat my sonde vergewe kan word, dat hy uit die dood opgestaan het, sodat ek 'n nuwe lewe kan leef, dat hy opgevaar het na die hemel om vir my by die Vader in te tree, en dat hy weer terugkom om alles volkome nuut te maak. Ek glo dat die Heilige Gees aan my gegee is om my in die volle waarheid te lei en my aan God gehoorsaam te maak. Ek glo dat ek in Christus deel is van die kerk en dat alle gelowiges my broers en susters is, saam met wie ek in liefde moet leef as die huisgesin van God. Ek glo dat ek in Christus 'n kind van God geword het, die ewige lewe ontvang het, en eendag uit die dood sal opstaan, om vir ewig in God se teenwoordigheid te lewe. Amen. Nou gaan ons die lied na luister en die nagmaal saam gebruik. Thank you, Lord. Thank you that you reach out to us. Ja, dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat ons herinner is met hierdie brood, hierdie beker aan U volmaakte liefde. Dat ons herinner is daaraan dat U
elke dag na ons uitreik. Thank you, Lord, for strengthening our faith. Thank you that you knew that we were going to struggle to believe these things. That happened so long ago in our minds. That you gave this bread, this cup, that as we smell it, as we taste it, we know that you love us. You have mercy with us. You enfold us in your arms. Dankie daarvoor, Heer. Amen. Kom ons staan op en dan sing ons slotsang hartlik saam. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder alle nasies. May God be gracious to us and bless us and make his face shine on us, so that your ways may be known on earth, your salvation among all the nations. Amen. Ek gaan nie vanoggend 'n uitsendingslied laat sing nie. We are going to listen to a bit, and you are welcome to listen as long as you want. It's 7 minutes long, so you don't have to listen all the time. To
something that Johann Sebastian Bach wrote. And he wrote this as part of his Matthew Passion, and it's called Erbarme dich, mein God. Be gracious, God. Be there for us. Ontferm U oor ons, Here. Ek gaan nou by die deur staan om julle te groet. Luister so lank as wat jy wil, en dan soos julle uitstap, sal ek julle groet.